Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi, Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta. Kiruni Arwadatum Zubin Gardapan Chikimo Asai Kiringpo. Nijang Karbi Anglong Kiparlo Kopili constituency Arlo Kiruni 0 point along pen, Police Station Lapen, Tharve Hidi Patu Aklam along an, Kendall March Ponsi Karlitang, Jubin Gardapan Chikimo Asai Dengpo. Chitia Chiklo Nipai Inkora Hini Arni, Ninkan Surihinira Inkora Po, Por Pai Por Apor Malom Ongdu Arwachetongsi Lunsepo. Karlitang, Zubin Gardapan, Kendall March Ponsi, Kiruni, Police Station Penchenglok, Kiruni, Tharve Hidi an, Dampen, Puthot 0 point along, Lunsepo, Karlitang, Zubin Gardapan, Chikimopo. Bang Swalong, Ketengsi, Melur, Kaipo. Karbi Anglong Chiripi, Karbi, Lamet Amai, Dunmaipu, Ramsing Pangcho, XEM, Rensing Bay, Kiruni Higher Secondary School, Retired Headmistress, Yukharani Beshwa, Lapen, Ratsai, Klembangphu, Litsong Rongphar, Kiruni, Sansbadik Sanstha, Maipu, Jairam Katar, Kongchunbang, Sanjay Kiling, Lapen, Himalongri Amai, Maipu, Biren Inghi, Alokot Social Activities, Klembangphu, Atum Chetongdun Pen, Karlitang, Jubin Gardapan, Sining Angsong, Mesen Pen Akarjong, Padodun Longchiapan, Arnam Akingri, Ardom People. Karlitang Jubin Gard Alangli Assam Angkangpi Alun Sepu Puchot Kali Alangli Northeast Angkangpi Alok Nongnam Kachetang Pluk Alun Sepu Lapen Lun Sepu Puchot Kali Alangli Assam Arlo Kedo Akhaitin Penta Mesen Pensi Kam Klempo Abangphu La Sipini Kiruni Arwada Tumpen Pusitame Alangli Phan Puthot Jikimo Pontu Alangli Chiteako Kachepi Kang Alun Maya Bini Alun Rod Ponsi Ongdun Kiruni Arwada Hinpen Ningke Oisi Alangli Phan Chomrong Me Rongso Padopatak Dunlong Pamechia Phan Melur Kai Ponsi Ardompo Kiruni Pen Kam Singdera Report Karbi Anglong News Channel. বেংকক এগৰাকী কেৱল তেওঁ পাহাৰে ভৈয়ামে যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে সকলোৰে হৃদয়ৰ স্পন্দন তেওঁ এগৰাকী কেৱল সাধাৰণ শিল্পী নহয় তেনেকুৱা শিল্পীটো বহুত আছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে যেটো অৱদান অসমবাসীৰ বাবে দি থৈ গৈছে আৰু পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ যি একতাৰ দোল আছে সেই একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰখাৰ যেটো প্ৰয়াস তেওঁ কৰিছিল আৰু তেনেধৰণৰ প্ৰয়াস হয়তো বিষ্ণু ৰাভাৰ দিনত কৰা হৈছিল আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ভূপেন হাজৰিকাৰ হৈছিল যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত তেনেধৰণৰ জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এগৰাকী প্ৰতিভাৱান শিল্পীয়ে মানে যেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লৈছে বাকী লোকসকলকো তেওঁ হেৰি কৰি থাকিব আৰু জুবিন গাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ মৃত্যুৱে অসমৰ তথা লগতে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহখিনিৰ অপূৰ্ণতা ক্ষতি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আত্মসদ্গতিৰ কাৰণে ৰাইজে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ যিটো অনুষ্ঠান ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে সেইকাৰণে আমি অতি আমি এই চৰকাৰৰ কিবা আহ্বান থাকিব নেকি কাৰ্বিৰ লগত জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বা অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ তেওঁৰ হৃদয়ৰ এটা স্পন্দন তেওঁৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন গতিকে তেওঁক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ভূপেন হাজৰিকাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা কৰা কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ অট'নমাছ কাউন্সিলকো মই অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক কাৰ্বি আংলঙত যাতে জুবিন গাৰ্গক চিৰদিনৰ কাৰণে আমি স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ অসমৰ বিভিন্ন জিলা অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলতে জুবিন গাৰ্গক যাতে সকলো মানুহ এটা স্মৰণ কৰিব পাৰে তেওঁক মানে কি বুলি কয় এইটো স্মৰণ কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰতিটো স্মাৰক সকলো জিলা অসমৰ প্ৰতিটো জিলাতে এইটো স্মাৰক প্ৰতিষ্ঠা হোৱাটো বাঞ্ছনীয় বুলি মই ভাবোঁ
Angkur kawealam kaning che Aphuthak mithang ke chokche chethek long si rada thengno Bikram Rongphar dia kachuhang Kedam tang hithi iruya prang DPLA MLA bidasing ingling lapen inut anim sopiang bong lang norem amohor social media long kachethang phlup apor hut All Party Hills Leader Conference Mati Aphlc Central Committee along Women Wing Secretary Kakurong Pipi Lapen Law Secretary Samson Teron Angbong Aning Kachehang Pu Alam Lepay Pinang an Facebook along Anong Josi Pachethang Thulilo Bangso Ahok he Alam Kumatsi Kapiklangpen Rat Ahong Jai along Kapachethang Aphuthak Aphlc atum Diphu Police Station along FIR Mati Lamhoy Pidam Tanglo Lapuson Aporahut Nonjong Karbi Anglong along Mahang Kapetek Regional Political Party Mate Hsdf along Organizing Secretary in charge Bikram Rongphar Rat Amaipi along Lapuson si Ningjelo Alang litum kopilo kaku hipi pen Samson Teron alang litum hatak tangrok yo Ladak tangrok lo patang te litum matana Nah hello mah hok pet khai phan kachesong hok pet khai phan Kachepi khai phan jinghon nangi longria phan jinghon nangi pu akipu pen jo alang tum non dak ke tang rok soma de bang phan pu pia prang ta ami thang ta chi chini nai bang phan pu pia prang ami thang ta chimi se nai de sona thang se salam thei ki pudoma tidi ami thang ke tong ke phelang sirik su chi tom che mat ba ke tong si ki yong dun sona lak lo yo Ami pida la tum se me kai che bida singleng me pi phan la tum me kai lo ta kai lo sita no na ke Samson Teron pen ka ku hi pi ba ke yo ka ku ro pi ba ke yo di no na klang suro alang ni tum ta pitor tiso ke mang san lo pitor tiso ta alang ni choma tha det lo pitor tiso choma tha det alang ni chok che puch teglong lor si alang ni ke frak per postaring ka bonai ready at hem no biko di Lapu viral te keli tum ke adilo pame melata pitor diso ke postarang tarano di postarang tarano chok chela ke bidasing le phala apuan pasunai bidasing le ke aktom karbia khaipan masi damnai pu bang non na ke pitor diso thato di ike akolo so pitor diso chok chep APSLC te hang dun jono non ke klang tewa ke kakupen Samson Teron kakupen Samson Teron nalang litum no ke pilo jo FIR ka pidam din tum ta oh ni tum hana putta bara itu han Nongno na kijo palang tum na FIR pidam ni FIR pidam ni pomo pulis ke nebi alang tum han di puge kela ke daheno ma hok pet khaya phan nongria phan ili tuma ke mang ili tuma kar I hem pe kang tim na kiwan PG ke laheno ma Bikram Rongphar Bangso Alam ki Aphuthak Chiti Niphai Ingko Rahini Arni Matipung Ahawar Marle Langso Arong Along Rong Asar Anparta Chiroktok Arwaratum Chipengsi Ing Samjin Pen Bangso Alam Kosonsi ke Bachethang Longpopma Pupu Angbong Lamthe Arjusi Lamlin Lo Bonta Bikram Rongphar Abang Kakurong Pipi Lapen Samson Teron Angbong Aning Kachehangpu Nili Rat Athengno Kaning je Aphuthak Nili Long Thangnat evidence away muthe Facebook along kethek long pensi kaning je cho alang li tuma pha nili jongjung thangnat kilang silet away muthe political amai along ningje me jibon pusi kaning je cho lasi nili chichini lo nili si lam kaning je chokche dat lo pusi Rongphar asang ho rat athaino dia chu hangsi pupu angbong lamthe chipa jutsi mai pratlo News report Karbiang Long News Channel. Dak merda langso rong asar hem lo. Nili nalitum kerang kia thengno kebang tebang lah lo. Nilitum kedam tang taring koi. Hsdf di Hills State Democratic Front pula bang so mai lo. Nili APSLC Klembangphu bang pi. Ake hai Sar Samson Teron lapen kakurong pipi Phan. Nili masap so kami stek alang litum Phan personal son jokondet so putaksi nili nang litum Phan rat karbiang rat baten ado kabe media kelang korte ye tuman astame nili asalam klar cepi Phan sin nakar jablo lasi nili nakar jab pamagala helo kiram tangani nili parliament pen masi nije det ama hala dak chokche det nili lasi hal dak personal alam nili ponte de nai polo political potante political am sidam chonai polo lasi laso posi karbiang rat datum ke chokche do thongkep sita personal hoi pen make litum politics claim na bonta litum personal ke chitek nang ni
la salam la si la so kang sai long rong asar pupu do la si alang tum ta me mesen me pen ing samjin pen ni tum pupu parti tum ta ning ching sam lo la pen pupu ka chipo personal tum ta ning ching sam lo la si pini pen mang la so alam ma ke avedat po la pen avedat na po pusin nili nang tum media thengnu pachini la Samsung teron na pen kakurong pipia tum aning ka chedok walam la ka hok kali potong nang ipon la ke ahok kali pusi non nili langpon lo la pen non ni tung chingwai long tan nili tami arjulo alang tum phans tami alang tum ahok kali la ke pachi thang tap la si la son pachi thang tap amang ke di karbi akai phasi ni si nongno ke no doko aposi mat komana jongsi la pusona sai lang no pen pamon thap potang te alang litum tami la so sai pen ke chi onai pusin nili nang litum media theng no tami chuning ri lo komani nang ka toy to nang lege klema nang li jongjung kamatha ben to klem ke cheng ahot nili ke cheng hut kani bangke komane nang toy po phanda kali lapen komane nang toy basi kani pokali lake nili insi political platform do kopolo nili ta inu political platform do koposi political amai long si nije ponda do amar la bangke nili ta chokom de dal suka niye bangke tak nili tum pupu bong chihang si so bong pupu arong sar atum han chihang si nili tum la bangso alam ching kiching wai lo la si mesen mi atpan arang tum la pusana ka sen thepot rong sar rong nia rong sar phata nili hin pen choro parpik lo ke wangji lang stame alang tuna posona kang sai ke thegye phan alang li phata ne dar nam hirjume hang piduno la si alang tu kang sai mesel lo la pen ni tu mambong tame puputa ni choi thai velo ke wangji la make la ke political lo si lam bet po lan bel nili chuni nili men ke Bikram Rongphar nang le arpu bangke nili organizing secretary Hsdf lang Nongno nang Kejo thak kopisi ke ching wai pada pon opini oke dam tang ni phaing koi la so chek lo la ho Hsdf la alang le tu meeting ki padu pon bom una hot hala Hsdf long organizing secretary lo Bikram Rongphar ke hai alang li hin pen kopi ko son lo ne nili tum aphanaman ki do sar samson te rona ke hai la penili phan me heng no lang li hin pen nanging jedal la soputha social media long se kaning je posi rada tum kar biang long ra ka du ka bitum se me ke mang hi du ko ka hai ko la so join ni nili tum ta mening duk pi ka posi mithang kar bi jam kaching hon siroi lo la pen ke kar bi itum customary lo tad me du ko posi la so teng da jitum ken kam chi jor lo la sila dak rong asar hemalong an pin dang na pati bok lo alang le tum pen lahin ning nang paching sam je pha la pen ke I prang na thu ke me muchot aking kam ka chi jor je pha la pen munon phi se ta me swar lo tum mane hem pen hong ke baralong ko mane ke jong dun de je pha la so join ni pin lang tum sen pen le tum phan lama bangke na pachi mi pilo alama bangke alang limit hang sata me chiko bir lo limit hang chok chi dalo pusi ang hu pen ta me chiko bir lo la si ladak along nangaching vai nangaching sai pidun ronga sa tum phan sa me ni ki ro pilo la pen alang li sita me monon phi sa me iwang jilang port me la son mang ni li klem klilu pusa mi thang ang hu pen ta me bar lo la pen anu ka prek sata me monon phi ke la son suar lo tum phan chol lo le ka prek tum aphan sata me kalili kalang lang anong no video bangke ing tonang ko lahan lo kalin pen juni rikang tum ke la pen ning tang sam lo nan bangke la si kar bieng long arat ka do ka ve tum sita me nono bangke dilin pen ta me lam paklang lo la so ison son lam bangke ilit tum bangke matha nang ne lo la pen ke konanya doubts dolang ko bangke ka do ka ve sita me aninga lo pen bangke pa pai nang ko lahan Kara East Karbi Anglong District Committee Ningkan Hini Mahangkitek Katalon. Chiti ni phai ingkoi rahiniar ni diputara lang solong Karbi Anglong Rong Asar Amai East Karbi Anglong District Committee Ningkan Hini Mahangkitek Katalon po. Bangso Katalon Amayelong East Karbi Anglong District Angkangarlo Constituency Kretroksi Arong Asar do Anaphanta Chephasi Ningkan Hini Kepling Ning Arong Chipipo. Mayahut rong asaratum rong rup chari chalom bisar kidar rong rup kachepang thirnangji lapen aduya hoy kacherai kom lapen Karbi Anglong arwada kar I hemprek ke hangalong jakong kipidunangji aphan chethan jimumrinti patumi amayalong aluhia manpen kara therapy chunbang harsing ronghang chetongdut
La Solong, Kara East Karbi Anglong District Committee, Maipu, Chandra Tokbi, Chunbang, Gopin Rongpi, Lumbajong Hawar Amai, Maipu, Biren Tiso, Lapen, Penang An, Rong Asaratum, Chetongdun. News Text Report, Karbi Anglong News Channel. Nanti pini, ini tu Karbi Anglong Rong Asaramai, Kara ahin mana ini tu is Karbi Anglong District Committee, amangnya tek ikan ini kecok ini tu jengsi India kau dekan angkat itu mamaman untuk ekspor dengan pengumuman si nilai tu ini dengan mangke la proje 17 konstituensi akanta parju elo hoifax name pola mini festival nangkele rok mante puja nang rok ajo ini kesisi kecedang apan tong sekot ke derlo nasi lapu ikan hindi ke cok buat talon mante la kacing mai cing tai so mai si nil tu pini la chief guest ke central committee Kocun bang, artinya orang mesti nilai tu tinggalan kan artikel itu jelas ke. Apa hawar mai, lumajong hawar mai kocun bang, beren isudo. Apa nilai tu Rongphar, dak jutong non ko ke cingwa cing saya, cujun ada masih fatu elo. Pas tadi pacinan koi pusi nilai. Si komite mai pu, sonotok bi ahin pen, pacini pun nilo kado. Pulang li, ini kan pun pulang mana? Committee konsen bang, Aphuthak ini ledak Karbi Anglong Saramai, General Secretary ham media kote tuhan, dak kelang pot curu pojolo, lapin ledak media kelang teman pantan diri tum Karbi Anglong Saramai hinten, kurang tu pojol pondo si, diri tum Central Committee pen kematha pon, ke Thoma District, lakin nonton sengelo. Di Mahasau, West Karbi Anglong, East Karbi Anglong, ini bangke ladak East Karbi Anglong bang, ingkan ini kecok, bang so Aphuthak meeting amaya long, ini Phan, ali sarpoman penahang kolo, penilitar cetong kolo, alang letum akiduk kisum, dok kau klaim kedam koson ma, ilhaya cetan cimu kono letum, kasi dak East Karbi Anglong long, ajutan jepat klaim kedam long isibet lagi kai kita West Karbi Anglong jutang lapet East Karbi Anglong jutang asap suni tu hibang cepret do asila East Karbi Anglong jutang bang kelahan aja Habib pimpu dak kenang kene sidak ni tumlong bang dak ke kecengsi bang Rongphar penceng bang po lapenda se Rongphar benda sila si dimasa bang la indenge thamakut si dolon tu la customary law long lahaya Aphuthak tai pini chitan bon lo asi customary law abang ke pangtang pon bek na ponon ki bang hilang anta ni tu mahin pen si la bang so customary law Aphuthak si unan RDP pon lo ja dakke bisar kindar aron tami dakke indeng thom dolo ki chengsi rong sar cheng bai bisar rum po unelo ponon litum Rongphar hin pen si dak lam hoi chipi dam po Rongphar Phan, Rongphar udah pulang teh himasar, angkut tu. Asal sidak indeng thamakut bipon itu. Asi ajar asal nak kisung puslami, dan itu indeng thamakut pun si kai kita cinggal pun tu. Sidak ke, kemana Habibin po tum dak nang insain de, lindo katum nang insain de, ladak ke, nasi ladak ke, aron prego lumjong lumjirong ke, aku penta dak ke waisang long ri pusi pulo, waisang ke klaim tekang amu ulo, itu mang la samu sini tonda, lembu mamlo sidak, waisong arillo si pulo dak, waisong sidak rong nang seng lo dak, lumji lumjong long, asila waisong akai hom sidak, tik tikang lo dak ke, mo pirthei long ni kang tang tala suara na tang li chunun si, waisong nang kham tikang lo la suara na teng sinon tani tu, Karbi Anglong Saramai hin banke, cupong lo, bisar kindar orang tamen itu dak ke. Kecengsi rong sapen ceng pola unelo pulang te lasi upong sapen ceng po hima sapen ceng po ditum lasi ceng bai pola pet itu hode ajara son abisar kinda pu sambil hai Aphuthak pai pini itu ceng bai ceng bai polong lo lasi nilitum appointment mukha isi bang appointment mukha kilong li dolang la lumbajong long dhonsuri long dali
iskar binglong ke ongdung dil hawar long kilong ni dolang sila bangso puthak lami ki palong labji phalsi no la ke bon ka khuli lok tega to dikwen puten nitum appointment phanda lagi bon pol sila bangso appointment palong thaji phansa nitum unan bori pun pokusi ini central committee pen lang district committee lapen hawar tum hada lamchak tidul lapen jitu hawar long kisman hawar long ke nitum kahumru dam ponon 5 tarik pen pulo tang nitum hawar tinta dampo hawar kicheng ji dak singhason ta ani si president bang chiwa julo kangbora ro hanghala swadun la daminon tarik pho ni tu pipon po sila bangso tarik pho long nami ki ong dung arong asartum hala bangso disubai long sepati pon pola so arni ka nang chitong dulap ni pusi ni tu media hopen adok abe kar binglo rat phan pachini pon lapen ni tum non hello bahi ta biponji non hello bahi biponji bangke tikok long si biponji hadak tami ni tubla non puja ke jutlo pulo tamte hello bahi bipon pol ha bangso hello bahi ki bia long tami ki ongdung kar beng long rong asar penceng long athi ako pen nim rokom kirim ke lake rong asar thiri komane social organization komane rachere song tumle rong odagi ni rah jutang jubat odagi pulo tamte lake rong rup se odagi rong rup se pathe panagi hello bahi ki bi ho tambe rong pen sidak kumara rong asar the hem sida cheng panagi dak pase bur chema thapon phul pen sidak pase barni horbona kupon phul pase ha chek kai bo ki ri lo dam hadak tame buluka kai ele andam kai phul andam pudam hal dak tame anam sirat li dam ni asona thaksi ke cheng ge hadai ta rong asar pen asi hachai kan ho tame son thakte mane aleng the mane se me hem ke kan pola ke chokche la ke rong sar hem ni hakko peta lasi hacha ke kan program da me ni tum pining ban cheng pon po pusi la so hen over hi ki ti hodan ni si rong sar hem si kan cheng pon po pusi tum la bang so mai long ta che pale pon Ingdeng Narkep AISA All India Student Association Hills Committee Conference Amaipi Kapamanpo Det P Kepangri Kachingri Lapen Kachingrum Thek Pulote Lo Charlie Asong Hello Along Ritin Ahawartin ta Lo Charlie Asong Dolo Bangso Angbong Pen Det P Lo Charlie Asong Pulote AISA Mate All India Student Association Sonsi Karbiang Long Setame Penang An Ham Phanga Song Setame Dolo Bangso Angbong Pen AISA Mate All India Student Association Hills Committee along Karbi Anglong Lo Charlie Ariso Ejangatum Chirap Chetodun Dolo Son Thotsi Bangso Alo Charlie Asong Anso Se Karbi Anglong Lo Charlie Ariso Ejang Atuma Phan Eprang Kemisen Pen Kepo Prang Dun Thekjia Phan Pura Pini Chiti Niphai Inkoi Rahini Phuluni Harmony Club Amaro along Ingdeng Narkep AISA Mate All India Student Association Hills Committee Conference Amaipi Paman Ponlo Bangso Amaipi Patumi Ada Porphai Sir Kepen AISA Mate All India Student Association Hills Committee Amaipu Comrade Sarbinong Pangcho Ahinpen Lama Pangjar Ponsi Puthot Maipi Paman Pon Peaprang Karlitang Mate Bangso Asongpen Katesong along Apran Kedam Atuma Phan Kachikimo Ajay Mexitami Pamanpo Bangso Amaipi Kapaman Pon along Alohi Aman Pen Kachitongdun Karbiang Long CPIML Secretary Abarim Karbiang Law Autonomous Council EM Mate Phuluni MSC Kiki Tang Abangphu Robi Kumar Phangcho KSA Central Committee Amaipu Sumit Timung Kongchunbang Jensing Timung Lapen KNCA Central Committee Maipi Sakuri Rongphar P Secretary Pratima Inghipi Anpartang West Bengal Mate India Adep Pipen Bangso Amai Pi along Nangkilangdun Chari Mate Central Observer Vice President Rita Machi Sonsi Penang An Man Pengkedo Kethekeding Abangphu Abangphiatum Chetongdun Si Bangso Amai Pi along RD Pidun Pen Bangso Ingdeng Narkep AISA Mate All India Student Association Hills Committee Conference Amai Pi Mesen Pen Pachunpon Phuluni Pen Bidor Singh Terang Report Karbi Anglong News Channel Ingdeng Narkep All India Student Association Mate Aisa
labangso mepi mate conference dak pini fuluni harmon club alongsi alangli tumahin pen biponlo lasi labangso ajai megalong pini dak Delhi Hills Party Committee CPIML Liberation Aphan stame dak aluhi main speaker hisabe nilifan nanghang lo lasi nilihin pendanang cetong ninglo lasi aprangsi jaimek lake Aisa alamakang thur Sony ajaimek abangke lake Martyr Kolom Jasemet Pep dak Bhimrao Ambedkar lapente Bhagat Singh lapente Chandrasekhar mate Sondu lapenan parta Aisa Klembangphu alangli tu Phan puthot chikimo pondolo laso alongsi pini litum pirthia thak anong aname se thangklong pini abangke 33 language thongkep rage thom labangso alampen lun alangli kilun anong aname se thangklong Jobin Gada Phan stame pini labangso conference along pensi ni litum katowe Aisa RY KSA SYJ lapende katowe nachetong donotum delegates observer delegates lapende pini labangso amepi mate conference along Jasemet Pet Central Observer comrade Ritom Maji alangli abangke Aisa Central Committee Vice President lo alangli si pini Ladakh kadogowe observer hisab pen nang chetong dun pen pini dak kadogowe meelong pini abangke first session along alui aman apeng pen penangan nang chetong dundu pini abangke ilitum kacheng honangjir kotimang hipi Central Committee CPIML anparta KNCA Aipua Central Committee alanglitum Klembangphu lapente alanglitum risangho tuman lapenan parta pini Karbilu Charlie Asong KSA Ameipu lapente Kongchun Bang comrade Sumit Timung lapente Jensing Timung lapente alangli ri sangho tum lapenan parta Revolutionary Youth Association RYA Ahin Pen President Bimol Timu lapente Jibo Kumar Pangcho lapente alangli ri sangho tum lapente pini dak Jasemet Pet Student and Youth for Justice SYJ Ameipu Rukitokbi lapente alangli tum ri sangho jirpo jirpi kedoan lase pini kadogawe delegates kecetong abangke bangpharo hinira bangphokep an labangso delegates cetong ponlo lasi Karbianglong atok anopen pini laan kangkirang bong stame laan tangka poisa ki dure kisungang bong pen stame alang litum cipaduksi pini labangso conference along ke pachundun nang pachundun thepot nilihin pen Hills Party Committee CPIML ahin pen alang litu Phan bang Putin delegates ajirpo jirpi atom Phan observer delegates ajirpo jirpi aluhi atum kedoan Phan stame nilhin pen alangli to Phan kachuru pajiriglo lapente pini Jasemet Pet labangso CPIML Liberation Youth Wing lo Student Wing lo labangso Aisa lapente RYA ke lapenan parta pini kadogawe det pia angkang lapente dak kheyamor room pu kadogawe student youth labangso unity Karbianglong along alangli tumen pen body ponsi pini asonson kangkirohut lapente kadogawe all Assam along alangli lunsepo Jobin Gada Phan labangso ningduk ninglakang bong penstame ये तो ऑटोनोमस रीजन मांग रहे हैं तो ऑटोनोमस रीजन देने में क्या प्रॉब्लम है ऑटोनोमस रीजन होने से फ़ायदा भी है बहुत कि लोग अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद को डेवलप कर पाएंगे यहाँ का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा जैसे मैं आके ही सुन रहा था कि आसाम यूनिवर्सिटी के जो दीपू कैंपस जो है उसमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं अगर यहाँ पे एक ऑटोनोमस रीजन होता है यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी होता है
कार्बी का, तो डेफिनेटली एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के बाद यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी तो बढ़ेगा। अगर केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रहा है कि स्किल डेवलपमेंट करना है देश में, तो स्किल डेवलपमेंट होगा कैसे? अगर हर जगह जो लोग हैं, जो इंडिजिनस पीपल है, उनको अपना शिक्षा, अपना रोज़गार का जो अधिकार है वो दिया नहीं जाएगा, तो कैसे डेवलपमेंट होगा? ये हमारा प्रश्न है। यहाँ के लोगों का अगर पॉपुलर डिमांड है कि ऑटोनोमस रीजन दिया जाए, तो सरकार को, अगर कोई भी सरकार खुद को डेमोक्रेटिक मानता है, तो उसको यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के कम्युनिटी लीडर्स हैं, यहाँ के छात्र युवा जो लीडर्स हैं, उनसे बात करके कैसे ये मांग को पूरा किया जाए ये देखना पड़ेगा। यही हमारा सोच है इस बारे में। थैंक यू सर। Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu